ngap dan sobai pi ke parlo ke bistran ban pe yak ke video hak ke channel thaw record Erling Haaland Jude Billingham bot Nico Pes ha ka UEFA Champions League menta ka samoy ka jingle kai ha ka UEFA Champions League menta ka samoy ka dei ka sin ka bningkong ha ka bangim yu issue ya Lionel Messi bot Cristiano Ronaldo ha ka ka tawada ben Cristiano Ronaldo bot Lionel Messi ki dei ki rangale kai ki bala bu shibun ki record bot ki history ha ka ka tawada ben Cristiano Ronaldo udai all time top goal scorer ha ka UEFA Champions League hadu kane khlip mat ka bamta ha ka bol yo ban tap hadu chispa saupun rutli ki goals ha kane ka tournaments but haba pai shaka UEFA Champions League menta ka samoy shibun ki rangle kai ki bidang ki kilami ban taw ya ki history but ki record ha ka UEFA Champions League kentup yo Erling Haaland Jude Billingham but Nico Pes haba pai sha Erling Haaland hadin bol yo ban tap ya ki shikol ha ka jingle kai persha ya ka RB Leipzig ha ka UEFA Champions League na ka group G Erling Haaland 1000 don ya ka record ha ka badai tang umarwei rangle kai bastet tam ban tap saupokol haka UEFA Champions League tangna live santli ki chingle kai Erling Haaland lok kingiru ya ka record bala badda road ban Nestelrooy kumurang le kai bastet tam ban tap saupokol haka UEFA Champions League haka ba road ban Nestelrooy lo yo ban tap saupokol haka UEFA Champions League na South santli ki chingle kai kat ba Erling Haaland yo ban tap saupokol haka UEFA Champions League tangna live santli ki chingle kai Erling Haaland ulakala long urang le kai ubawan hakli du kumurang le kai bastet tam ban tap saupokol haka UEFA Champions League na live santli ki chingle kai urut ban Nestelrooy bawan kardan ka baar yo ban tap saupokol na South santli ki jingle kai ka UEFA Champions League Kylian Mbappe uwan kardan ka balai yo ban tap saupokol na San Kundait League ki jingle kai ha ka UEFA Champions League Lionel Messi lawan kardan ka basaw ha ka bol yo tap saupokol na Drupweight League ki jingle kai ha ka UEFA Champions League but Robert Lewandowski bawan kardan ka basan yo ban tap saupokol na Drupweight League ki jingle kai ha ka UEFA Champions League ha ba pai sha Jude Bellingham ula kalalong urang le kai balai ku urang le kai bakna tam ban tap kol haka UEFA Champions League haka bol yo ban tap haka arta arpos nem chispa sunflies ni hadin Kylian Mbappe bol yo ban tap kol haka UEFA Champions League haka arta khat pras nem laispa sunflies ni but Erling Haaland bol yo ban tap kol haka UEFA Champions League haka arta khat khandais nem arspa khat arsi but ula pelimru yo Karim Benzema bol yo ban tap kol haka UEFA Champions League haka arta arpos nem laispa nyosni lingba ka shikol bat ka we ka assist haka jingle kai persha kan Napoli Jude Bellingham yo ban tap goal but lightly ki assist but we ryngkat bo Erling Haaland kum second most goal contribution kata da markar way goal contribution na artli ki group stage haka UEFA Champions League hadin Kylian Mbappe bolio lightly ki goal contributions Jude Bellingham ula thawru ya ka record badai tangbo umar way urang le kai jong club Real Madrid bolio ban tap adu South League ki goal na South League ki jingle kai ki bading kong jong na ka club Real Madrid haka UEFA Champions League haba pai sha way part urang le kai udang ki jong ka club Real Madrid Nico Pes ubadairu urang le kai jong kari Argentina udang kat kandai snem ka arta ula kalalong urang le kai ubar jong kari Argentina kumurang le kai khna tam ban tap kol haka UEFA Champions League haka ba Nico Pes leo ban tap shikol haka jingle kai persha ikan Napoli haka arta kat kandai snem prapu arsni urang le kai uba waning kong jong kari Argentina kumurang le kai khna tam ban tap kol haka UEFA Champions League udai Lionel Messi haka ba leo ban tap yaka kol ka baning kong e haka UEFA Champions League haka arta kat prasnem chispa life wesni haka jingle kai persha yaka penalty kos ha ubnai November jong snem arjarsan te parlok ngin sapai haki ayom ba kisnem bansawan haka UEFA Champions League hato kini kirang le kai kibdang ki haka ne ka juk ka bamta kila ne ban pen kin ya ka record bala bad da Lionel Messi bot Cristiano Ronaldo kamtam ya ka record bala bad da Cristiano Ronaldo kum all time top goal scorer haka UEFA Champions League te parlok tang kini ki kubor ngangai plus ngutu ngin sai kan du hak way pat ka video kublai shibun